Ćao svima ljudi, ja sam Lara i dobrodošli u moj novi video. Danas radim osnovna škola vs srednja i to sam već rekla da ću raditi, tako da evo Nikola je za nas i... Pozdrav! Htjela sam neke osnovne razlike da vidite kako je to u osnovnoj i vi koji sad krećete u srednju školu da vidite kako će to izgledati. Htjela sam prvo krenuti od društva. U osnovnoj školi znate se od prvog razreda i to traje 8 godina. I tu se razvije neko veće prijateljstvo i imate i najbolje prijatelje, tako da i ja isto imam. Eto, kroz svoje školovanje sam stekla neke najbolje prijatelje. U srednjoj školi je možda to drugačije, ja neću reći jer sam ja tek prvi srednje. U srednjoj školi to je onako više chill atmosfera, svi smo si tu super, što se, mislim, mog područja tiče. Ali inače ekipa je stvarno meni okej. Onda imamo ocjenjivanje u osnovnoj školi, tu su više ljudi popustljivi. Naprimjer, ako ti u osnovnoj fali pol boda, ne znam, do 5, oni će ti to dat. No, srednja škola je shit. Ljudi, ne idite u srednju školu. Ona vam neće dati ni 0,25, a kamoli pol boda, tako da ne pitajte nikad za pol boda jer neće dati, tako da ocjenjivanje je dosta strože. Sretno. Onda imamo učitelje. U osnovnoj školi se isto srećemo sa puno učitelja i bili to muški ili ženski, ali da, imate drugačije, neki stroži učitelji, neki dobri, ali u srednjoj školi je to rijetkost da neko bude dobar. Onda imamo ispite. Ja sam se u osnovnoj školi žalila kad imam 2 put mjesečno ispit, a sada ih imam u jednom mjesecu možda 10-ak. I to ovaj tjedan sam ih napremila 4 za redom, tako da rip. Tako da ispiti su konstantni, stalno morate učiti, tako malo zafejlate, usrali ste cijeli ispit. Prostite na izrazu. Tako da morate držati neko kontinuirano učenje kako biste uspjeli svo to gradivo savladati i napisati ispit što bolje jer oni obuhvaćaju sve. Znači sve što ste napisali u bilježnici to će vam biti u ispitu dostupno, tako da... Dobro, ako niste znali, možda ja sam upisala gimnaziju pošto mene interesiralo opće znanje, pošto ne znam šta bih htjela. Tako da sam odlučila opću gimnaziju upisati kako bi se kasnije mogla opredijeliti i matura se radi po gimnazijskom programu. Dok ostali, na primjer, ugostitelji, oni imaju 3 godine školu, tako da oni ne idu na maturu. Svi oni koji ne znaju šta bi i onako su prosječni učenici, komotno možete ići u gimnaziju jer vi ste blizu tih odličnih učenika, tako da osnovna škola ništa ne predstavlja da ste vi nešto lošiji od nekog koji ima možda 5-0. Zatim, slobodno vrijeme. U osnovnoj školi sam ja imala, znači dolazila sam, ne znam, doma oko 1,5, tako se nešto sjećam. Kako to govorim kod nostalgije. I napisala sam zadaću do 3 sata i kasnije sam išla van, znači imala sam toliko slobodnog vremena da sam i na trening i stvarno sam sve stigla, baš mi je bilo lijepo. Dok u srednjoj školi, gdje je to slobodno vrijeme, ja nemam život, ja sam Kasper. Eto, jedino mi je snimanje nešto što me potjera van odnosno potjera me van da opet uđem u kući kako bi nešto snimila, snimili, ružno. Da. Tako da stvarno slobodnog vremena 0, vikendi se isto uče, tako da i na posljedku bi ostavila neki kao cilj. U osnovnoj školi mi se nismo toliko bazirali na to, nego smo jedno čekali da odemo u srednju školu. Vjerujem da svi to i danas žele. I cilj vam je bio upisati neku srednju školu koja vas interesira. I nemate baš neki cilj, realno. Nikola, imaš ti neki cilj? Ne. Samo želiš upisati nešto što ti želiš. Da. I mislim da je najveći problem što djeca u osnovnoj školi se ne trude toliko jer ne znaju šta ih čeka i tek na kraju 8. razreda shvate zašto se nisu toliko trudili. I zato možda neće upisati neku, neće upisati za medicinsku sestru jer nisu imali 5 iz biologije itd. Tako da mislim da to je malo nepravedno, ali okej. Svako je
napravio. I što se tiče srednje škole, vama je cilj da srednju školu što bolje završite jer imat ćete i stipendiju i ovisi vam sve o maturi. Ako ste neko gradivo propustili, mislim, to vam je veliki gubitak jer može se baš to naći na maturi i eto. Ja sam još nešto reći, svi koji upisujete srednju školu, ja sam išla na kako se to zove? Ja sam išla, znači, u 8. razredu na, to je zapravo bilo rješavanje nekih testova da bi oni vama rekli za šta ste vi najbolji i oni vama mogu dati onda nekih dodatnih 2-3 boda koje bi vam pomogla u upisu. Tako da svima kojima se nudi, to će se vjerojatno sad u 5. možda 4. 5. mjesecu nuditi, pa molim vas kogod može. Evo, ja sam imala nekih zdravstvenih problema sa astmom, tako da su me poslali da mogu ići na to. I tamo rješavate ispite, IQ i bla bla bla. Ja bih reći, mislim, nemam još iskustva, ali što se tiče biranja za tu srednju školu, da ne idete za tim što će vaš najbolji prijatelj upisati ili što vaši roditelji žele. Tako je. Znači, najbitnije je vaše mišljenje, ono što bi vi htjeli raditi u budućnosti, zato jer vi doslovno birate svoju budućnost i niko ne može birati drugi umjesto vas, jer niko ne želi raditi posao koji ga ne zainteresira. Tako da, ono što želite neka vam to bude na prvom mjestu i budite ustrajni u tome jer to je vaš put. Eto, mislim da sam sve rekla, ako imate još pitanja možete mi postaviti na Instagram, Facebook stranicu, možete i u opisu videa. Tako je. Ostavite like, komentirajte kao što sam rekla i eto, uživajte i želim svima veliku sreću, puno sreće, odnosno u upisima u srednju školu, tako da, čao.